Drago mi je što mi je pružena šansa da večeras otvorim te dane, tokom kojih će se prikazati niz priredbi koje su posvećene prije svega 200-godišnjici rođenja velikog crnogorskog i južnoslavenskog pjesnika, filozofa, crkvenog poglavara. Predsjednik Crnogorskog kulturnog prosvjetnog društva Nikola I u Vrbasu, Vladimir Daković, je rekao da su ovi dani organizovani u saradnji sa Crnogorskim nacionalnim vijećem, ambasadom Crne Gore u Srbiji, Kulturnim centrom Vrbas i Skupštinom opštine Vrbas i dodao: Ovaj put se to znači ne ograničava samo na Vrbas, nego i na druga mjesta u Vojvodini i dalje u Srbiji. A danas smo znači započeli dane crnogorske kulture u 2013. projekcijom, to je mogu da kažem premijerom u Srbiji filma Branka Baletića Noć skuplja 2 vijeka, koja je posvećena znači životu Petra II. Petrovića Njegoša, u stvari 200-godišnjici od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Dani crnogorske kulture su nastavljeni večeras književnom večeri posvećenom Vitu Nikoliću, a u petak 11. oktobra u Galeriji Kulturnog centra biće otvorena izložba slika Kemala Ramujkića. U organizaciji Crnogorskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i ambasade Crne Gore u Republici Srbiji, Crnogorsko kulturno-prosvjetnog društva Nikola I u saradnji sa Skupštinom opštine Vrbas održava se manifestacija Dani crnogorske kulture u Vojvodini, u okviru koje je juče održano književno veče posvećeno delu književnika Vitomira Nikolića i promovisane knjige posvećene njegovom radu autora Maksima Vujačića. O knjigama Vito zatočenik, Žute gošće i Vito anegdoti i epigrami govorio je Dragan Perović, publicista, koji je naglasio da su knjige Maksima Vujačića hronika života jednog čoveka i pesnika u kojima se autor potrudio da na autentičan način sa pouzdanim svedocima i proverenim izvorima približe život pesnika Vitomira Nikolića. Osjećamo posebnu čast i zadovoljstvo što je poslije Nikšića upravo u Vrbasu organizovano prvo predstavljanje knjiga posvećenih biografiji i stvaralaštvu izuzetnog i u vašoj sredini veoma cijenjenog crnogorskog pjesnika Vitomira Vita Nikolića, čiji je autor Maksim Vujačić. Maksim Vujačić, istaknuti publicista, kulturolog i hroničar grada, čita svoj stvaralački vijek uz najveća odricanja, bavi se zaštitom i afirmacijom kulturno-istorijskih vrijednosti Nikšićkog kraja. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima predano, brižljivo prikupljanje, sortiranje i objavljivanje književne zaostavštine Vitomira Vita Nikolića uz studiozno istraživanje života i stvaralačkih tokova Nikšićkog bojema pjesnika. U programu književne večeri nastupio je Miro Nikolić, dramski umetnik. Ja sam mnogo obiša svijeta. Najsvetije nebesne hramove što je zemlja nebu podignula, ja sam redom svaki polazio. Ljubitelji likovne umetnosti u okviru manifestacije Dani crnogorske kulture Vojvodine 11. oktobra moći će da u Galeriji Kulturnog centra Vrbas pogledaju izložbu slika Kemala Ramujkića. Već nekoliko decenija Kemal Ramujkić pripada samom vrhu crnogorske umetničke scene. Novom izložbom u likovnoj galeriji Kulturnog centra Vrbas doneo je prepoznatljiv mediteranski pejzaž, čemprese i crnogorske kuće od kamena. U organizaciji Crnogorskog kulturno-prosvjetnog društva Nikola I, Skupštine opštine Vrbas, ambasade Crne Gore u Srbiji i Crnogorskog nacionalnog vijeća. Danas je izložba slika znamenitog slikara crnogorskog Kemala Ramujkića, a tema su crnogorske kuće. Znači to je opet jedan prikaz crnogorske ovaj put umjetnosti i slikarske umjetnosti da prikažemo našim građanima Vrbasa i taj dio crnogorske kulture. U ime opštine Vrbas prisutne na izložbi pozdravio je Milan Stanimirović, predsjednik. Kažu da su ovo treći dani crnogorske kulture u Vojvodini. Ja bih rekao da se već više od 50 godina, više od pola veka svakodnevno održavaju dani crnogorske kulture u Vojvodini, pre svega od ljudi koji su poreklom iz Crne Gore i koji su spojili tu snagu kamena Crne Gore i blagost u očima ove nepregledne ravnice i da na pravi način
se odražava ono što je potiče sa jednog podneblja. Ramojkić u svoje dela nikada ne unosi ljudsku figuru. Za svoje slikarstvo kaže da pripada svima, ali je njegovo ishodište crnogorsko. Istaknuti je član Crnogorskog nacionalnog vijeća u Srbiji. Dobitnik je velikog broja nagrada za crtež i slikarstvo, učesnik i izlagač na reprezentativnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Već 30 godina stvara u Beogradu.